ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Suri nagyang kutapudi ko Allah subhanahu wa ta'ala, salawat tanuku Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itanwa ipamangnin si ko Allah subhanahu wa ta'ala, apagapad niya na ikum mga pipia amal tanong, apada pa panimbangan si isa alungan na mauri. Ayap man na pamanutulan tanoy mantong, nasu isa kong mga ina umiyamaratyaya, asu Aisha awat o Abu Bakar radhiyallahu anhu. Darudu pa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyangakapan yan kaya manan na ama yan na Abu Bakar su Aisha radhiyallahu anha. Ugay na su Aisha na may tupan na sasapat niya kay niya Jubair bin Mut'im. Nasabor sa imiya katalinguman na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyangila sa ukit. Kaya manan na Abu Bakar radhiyallahu anhu aya makapangarumaw na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si kuya man na ulan-ulan na Syawal, kudapan makahijrah su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa miya makaduragon, sa tutulanon na miya kataluragon, nagyuto ya maanan na mas akya pangarumaon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayay din sa manutong o Aisha radhiyallahu anha na pwede numiyak ka ng ragon. Isa miya sabot tanusan na kapakay apangarumaan suyamanan na dapat na rauta akhir balik. Ginaniyaman na malaw na karin na dalil aging gananayaman na kaya pangarumaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Aisha. So mga baing nabigan sa yamanan na kapaars iko kapakapumilian. Gitu so bae nagraman na bagwataw na misa saraton ama kaidin sa kanya. Na sukagagan kaya nagitod niya maanan na karina sa kaidin niya. Sukman so yamanan na sutigtan no akuan bituanan na kailangan na makatero. Sukman so yamanan na bagwaraga ada panraw tayo manan akhir balik nagianan ipipero no Islam aging kotwa din kapanganinan sa idin. Agi inopan pakipangarumaan no loksiyan, kaya mapipikiro no loksiyan an masiyap, kamapian watak na baka mapian mayaman na loksiyan. Nanon na mapiyaro daro misarat, aging kotwa yaman na kapaka bugayin yan yaman na idin, sisaging utakapangarumaon. Ugay na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ayak yasol din yan nun, na yamanan na kung makatransfer siran si sa Madina, aaya ida diyan na yamanan na siya ragun. Dami ang pangarumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagwat daw arwar ko Aisha radhiyallahu anha. Miya panutul yakin Abbad bin Hamza, apung ko Aisha radhiyallahu anha, bitarayan, Ya Rasulullah, ala tukannini. Bitaro yan na, hey Rasulullah, na ino ako nga tigyan di pagilanoy.
Natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takanni bibnik. Ayat na tigyan na Panginoon ka na suya maanan na wataka. Saya pipikir daw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na supaki wata niya na Abdullah bin Zubair atau Asma. Ayamanan na aya ilano o Aisha radhiyallahu anha na Ummu Abdillah. Ito ayamanan na punktun sa kuniya. Ayamanan na ilano ayaw ay ini pagilano o Aisha radhiyallahu anha ay nisugo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naging yaman na nakapagilano na isad na iya ulaw-law nabi nag-uulaw-law mga sahaba niya. Naging ko tayo maanan na inay Abdillah, amay Abdillah, amay Abdurrahman, amay Muhammad, inay Muhammad. Kita yung mga manaw to. Ummu Abdillah, o din na Abu Abdillah, pamakubadato, naulaw-la na no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaman na sa mga sahaba niyan. Kaya paano tuliya kina Hisham, penutulnya na punggi ama yan na Urwa, apunggu Aisha radhiyallahu anha. Bitaro Aisha radhiyallahu anha, apitaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aituki fil manami marratain, wa rajulun yahmiluk fi surqatin min harir, fayaqulu hadhihi matuk, fa'aqulu in kana hadha min indillahi yumti. Ay manag yung hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudan yang panakapangaruma ko Aisha napititagin piyan sa miya kadua. Ad na yaman na bakaw mo na sa kataw mama, ad na awidan niya na yaman na nanditaran, abun sa yaman na sutra. Si Iksa Soldik, yung yaman na pag-adilan o pamada kuwan, darpa, dilunduro nagyang gota sa kataw mama, ama pakaw ko Rasul lagi yatiyan, nakarumang ka. Nalakaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yapkilay niya nun na so Aisha. Na di matero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awatigian ka giyain na puna ikaw Allah subhanahu wa ta'ala napakapumundas niyan. Amya kadwo tumatagin po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab sa sultagin na pano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na benar. Agito ya makna na sunsuallah imi kahanda saya makna na mapangarumaw Rasulullah su Aisha radhiyallahu anha. Isa tutulan Aisha radhiyallahu anha yang arumah watigian Nabi sallallahu alaihi wasallam na yatigin na idadakan na namragon. Siya tigyan kumasa kaya pakataling umako sa Madina, kaya pakataling umami sa Madina, mana suka hijrah wa Abu Bakar radhiyallahu anhu, o kaya hijrah pamilya Rasulullah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Na nasisiran tomiyaro sa giyang gotowa pamilya Haris, apadugo pamilya Khazraj. Na so inaiya na siya niya Rumman na nakinuha niya so Aisha, miyagan na pa din mamuto ay idado Aisha siya Uragun. Napiya kaya isa niyan siguro man na mga bayi kung mga ansar, napiya kasuldiyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa pa na miya panutol, yakin na Amr ibn al-As. Yang isa tiyan na suminga ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipiteroon yakin na Amr ibn al-As. Ayon nasi ahabbu ilayka ya Rasulullah. Antaw ano natigian ko mga manusia, ipkebubayaan ka, o di na pinakapkebubayaan ka ya Rasulullah. Napitero Rasulullah so Aisha. Tiga kini Amr ibn al-As, asiku mga mama, nantay pagkabubayaan kaon, pinakapagkabubayaan kaon na tigin na so maiyan. Maano na so, Abu Bakar. Natigyan pamanawriyan o to, naantawa nun, natigyan na so Umar. Naging ka na hadis, nakarinanan sa paman na pinakapagkabubayaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so ay maana na Aisha radhiyallahu anha. Kenapa makasusupa sa kag yung tamiya panutultan ko Khadijah, kabubayaan yan tama sa dinyang kalipatan, nayaanan na
mapiya su Aisha na miya panutul tanong ada tige na yamanan na kaya pasangan ako rongo kinipentag na kung ada kong panatigin naman na miya prauta abo makarwar ko makalawan ko yamanan na Khadijah. Nasigo yamanan na uriano Khadijah na maraya gayamanan na pinakapkabubayan no Rasulullah kung mga darudo pa iyan na suwa yamanan na Aisha radiyallahu anha. Ya panutul peniaga ni Abu Musa al-Ash'ari. Bitaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadla Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli as-sarid 'ala sa'ir at-ta'am. Ayat tiga nak kapakai ibaratan, udi nak kai ibaratan o Aisyah ku kapakalal binian si ko mga bai. Nadatara tiga no kapakalal biyang kotoa panganang kana sarid ko kadan dan mana panganang kan. Ginga mana na panganang kana sarid na isa akwan inip manera no nagyang kotoa khubus yaman nagyang kotoa ibaratnya na roti udi na paan na purupatan si sagyang kotoa sawaw ayaman na sawaw to ay nitinda mambuya mana na sapo. Nagito mana na kaya sabutaw, gitu sa ako, anad na panggirawa, pinchahat. Di pendatara tingin o pinchahat. Kagi yamanan na tiya, pakasi sa ugunod to. Gayit na yamanan na pangan ng kaniranay. Naya kasabot si, nagiti pinakamapi apangan ng kaniran, isagyang undama sayran, naron piya kay barato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agyang kutwa kapakalalbi, o Aisha, si kuyaman nakadandan, kuyaman na mga bay. O gayit, na kanaban yan mambu misusupa ka agyang koto kami panutultan ko miyaw na akapakalalabi wa mana na Fatima radiyallahu anha ay mana na si ikok yung kami alo siya mga bai na sa mga karumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pinakapagkabubayaan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iko yung mana na masaw no Aisha na so Aisha radiyallahu anha. Miya kay salungan na miya kataling umato Jibril alaihi salam ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pumbati anian ko Aisha agyang ko tayaman na salam. Ayaman na magso Jibril alaihi salam na ipsumpay niyan ko Aisha agyang ko tayaman na salam. Na daw tumanggulaw la si kuyaman na salakaw ko Aisha aguswaya maana na Khadijah radhiyallahu anha. Ya panutul puno mana na Aisyah radhiyallahu anha bitaruyan. Si ko Rasulullah ay Rasulullah. Ay tige nigda ka upama sige no makaw makasaging ko tapalintad. Na tige na kayoron giyang ko to man nabalintad na kirbasa igiya tige nagyang ko to kayo na kirbasan. Miyato na gingo ta tigin naman na kayo ay manan na matatago si sa giyong tabalintad na nakiyarbasan nun na daw karbasi barat mamawad na nganyan na tigin da kanda kaw naken si sa giyong ko tayo man na kiyarbasan din anda kagiyong ko tayo din na manan na madakor na yamanan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayamanan na Peter yan naging ko tayo daw na yamanan na kapanatubi udi na daw kalabati yung utama na daw karbasi. Saya pipikiran ro yang na Aisyah nagiginawa niyan. Sabab sa dami pangaruh mo Rasulullah aya makna na bagwa taw ruwaron. Isam nabi miya panutul na su Aisyah radhiyallahu anha na tanturo na yamanan na ibarato pamawan nga bagwa basa makasisiluson suwaya makna na mga darudo pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di sadiang ko taman na tanturan o tamagda sa ginawairan na emya pikiriran asugo nirang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na su Fatima. Na siyugo irang su Fatima ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso Rasulullah na siga papantagi si sagyang koto dilong kapandisya kita o Aisyah radhiyallahu anha.
Nakay ko makasuldon, suwaya maanan na Fatima radhiyallahu anha, napit pianutulo no Fatima agyan ko to sabab pakiasungyan ko Rasulullah. Siugu ako raka tigyan waya maanan na mga darudu pa ka, sa pamanganindihan raka agyan ko ta kapaginuntulan ka, kipaginuntulan ka kiran, o kipapantaganiran ko waya maanan na Aisha. Pero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay tigyan ni karitang. Ba't tigyan di skanap kebubayaan kasub kebubayaan ko. Pero wayaman na Fatima radhiyallahu anha ada wari ay Rasulullah. Pero Rasulullah wayaman na Fatima akabubayain ka atigiyan ang kai. Ayman na su Aisha radhiyallahu anha. Oranian naluminiyo Fatima radhiyallahu anha sumiyong sisaging ko tamang adarudo pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piano tuliang kiran agyang ko to yamanan na miyang gulawla. Sisaging ko tayamanan na dawn makapiyag inawairan na piya mga niranon peruman ayamanan nakasuy ka ko amaka na panutulang kaon ayamanan bitirain ka peruman. Ugay na so Fatima na Peter iyan na iptatigyan ko Allah kadig na di kandun na tiganing imbitiara iperuman yaman na di kandun dun na tigin yaman na aput din peruman. Oriani na yapman syugu Iran na suisa ko mga darudu pa isa ko yaman na mga darudu pa Rasulullah Zainab bintu Jahsh at tigdi yung yaman na minsan na sumyong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadatar mambut yaman angin niya naging kutwa pemanginian ko Rasulullah ami paginutulan suwaya maana na salakaw kumuwaya maana na mga darudupayan, ipaginutulan sa mga darudupayan, maka datar kuwaya maana na Aisha radhiyallahu anha. Na saka mo tumambuya maana na dama paruto ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginga maana na mga panutul tanong na ayat na mituturuanan na dataragyang kutwa kaya aluyaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna hadha qasami fala tu'akhidni bima la amlik atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ayamana na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bibagi-bagi yan sa mga gawiing si ikwaya mana na mga darudu pa iyan. Na oriano kiyang bagi-bagian yang kira nusan data-datar. Na Peter yang kuwal lagi ya tigyan na yaman na kiyang bagi-bagi akanon. Na dia ko nga tigyan siksa ko dia kan na yaman na kami milikan. Isa miya sa butro nagyang kutwa yaman na kinarami gakap kebubayan ko Aisha. Na kanabar umaya makna na madusa surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sa diutong kami milikan waya man naginawa agyang ko to yaman nakapkira mi waya makna na ranon si waya makna na isa sa kanabar itima nagyang ko to mialo sa Quran si surah An-Nisa agyang ta fala tamilu kullal mail ay makna na baka no parami-ramig sa sampor na ka parami-ramig. Nagyang ko tayo na sa Quran, na miyalo sa surat An-Nisa, akaparami-ramig, na si ikwaya mana nakambagi-bagi sa gawin, na upama ko, diron paginuntuan sa tao, kaso ayaman na isaw na dugawin, na suisaw na salungan, na miya kaparami-ramig ro. Giyap man nagyang ko tayo na may kukoneksyonon si ko, di kami milikan utaw, utabi at wayaman nakamamano siya iron, na kanabar wayaman na siksa awalla sutaw, sabab sa daban yan ro ayaman na milik naknaban yan ito ayaman na mipapaar. Na maraya ko ayaman na karina yung kutwa katero Rasulullah api amang niniyang ko Allah asi ikor yan o kaya paginuntulan yan si ko kaya bagi-bagiin yan ko ayaman na mga gawin na din yan siksaan si isaging kutwa din yan kami milikan. Isa niya panutulo Aisha radhiyallahu anha sisagyang ko to yamanan na kaya sakitat no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na din niya di mipangingisya uman mapita na tigin na andak wa tigin mapitap man pakasong
Nama pitap man na may isa iyang wandap man na maanan na gawin iniyan. Na ayaw tapipikir no Rasulullah na inunin no tupigis no anda kaya mapipikir yan na sugawi o Aisha radhiyallahu anha. Ayaw mapipikir yan na skanyan imakapanisakiton. Taman sa kay ko kapasangan dun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyudas si ko mga darudo pa iyan. Ayaw maana na si makasong o kwarto o Aisha radhiyallahu anha na miya kaayon siran. Sana maana na ayaw makapanisakiton na so Aisha radhiyallahu anha si kuya maana na walay niyan. Na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naroon din na yamana na miya taling umamambuwa kapatay si sagyang kutuwa walay o Aisha radhiyallahu anha. Giti so Aisha na yakatiro yan famata fil yawm alladhi kana yaduru fihi nawbati. Ayat tigyan na masa kaya tarima wallah subhanahu wa ta'ala ko Rasulullah na si iku gawi iyaro na tigyan mipapantag suwaya maanan na masa niyan eman na sumasa akasungun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat tigyan na kaya tarima un wallah naskan yan na si ima tigyan na geng kaulo niyan na si ima tatago sa geng kaya maanan na ligian. Saya mana ito naging ko takapakasasandang no Aisha radhiyallahu anha. Minisago panatigiyan so ayugian si kuya mana na ayugakan. Sayaw tama pipikir ro Aisha radhiyallahu anha na ayaw muri-puri yang galbo ko Rasulullah agalbak apad kuya mana na mga sunat naging ko takapaniwak ayaw man nakapanisig. Sabab sa miya kasulat so Abdurrahman ko Rasulullah saging utaura sa maganyan kakawapat nanan na miya layo Aisha ay miya layo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawits kanyan sa siwak at din yan man ipaniwak. Na miya keto kawan Aisha apagkabubay ano Rasulullah aging ko tayo man nakasiwak na iilay no Rasulullah kay diskan niya man makpero. Iilay niya naging ko tayo man nasiwak. Natigo Aisha abakur kakuha na dumiyangos kanyan na kino Aisha radhiyallahu anha nakikubiyan para yaman na makalam makaging ko tapur iyan. Naging mo tayo man, nagitimaan na, sige na, minisa ugat tigyan, so ayog yan, si kuya man na ayugakan. Sabab sa kay kuya nakapagayugan o Aisha, kung kaya pangagkuban yan nun, na yaman na inipaniwak o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauriyan nga pakapasadyan maniwak, na iniputadyan nagyang tasiwak, na inipuro yan na liman yan, agu miniraw afir rafiqil a'la, na miya katalaw niyan utumatero, na miya wapat din sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa pa yaman na nakalbihan o Aisha radhiyallahu anha, si miyawapat ikwalay niyan, si miyawapat, sa yaman nakapakararon daw no Aisha radhiyallahu anha, ayam muri-puri yang galbukian, naging ko tayo maanan na kiapipay o Aisha, sa giyang ko tayo na nasiwak yan, na minipaniwak o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa pa naman na niya panutol, si kumasaw Aisha radhiyallahu anha, kung ipapantag niyan si kumanga darudo pa o Rasulullah, naswatigyan sumanga tao, na ayaran din babanugan, sige naman at na ibugay niya na pamamugay ang Rasulullah, na iyadiran ipangingisin na anday gawi iya kapaka, ayamaanan na kapakalibutian si ku Aisha radhiyallahu anha. So mga pamamagian nila na sira ni Bitebu si kuwayama na nagawiing kuwayama na Aisha radhiyallahu anha. Si sagyang utuwag ito yung manggugulaw lang na siya erman na siya iran na sa Salama. Sa inimbitira inyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tiro no Rasulullah ko mga tao apa ginuntulang di kuwayama na kumbaga niyo sa mga pamamagayan na sa Aisha radhiyallahu anha. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na daniyan ron sambungi suwayamanan na Salama si sagyong ko tayamanan na pendulun niya nun sa kay kuyaman na makpiran niya nun makasoy katulon niya nung kumasoy na yapupitar no Rasulullah etigen Salama diya ko nga tigyan peringa sa ako Aisha mata natigyan adara ka natigyan turun suwahi yaman na nagito so Jibril alaihi salam
ay maanan na baad na tigin na mipagpadakan kanu ko isa atanggub amakar warsi ko yamanan na Aisha. Kau tu ay maanan na isaw to yaman na dalil Rasulullah sa yamanan na mauna din su Aisha radhiyallahu anha sabab sa yaman na tamang ko Jibril alaihi salam na pakaturun igira ay maanan na tatanggub su Aisha gu su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugay na daw tumanggulaw la wa yamanan na salakaw ko Aisha radhiyallahu anha. Isa panutulan tanoron, nagyang kota man na miyang gulaw la, kumasaw Aisha agyang kota pamutulun sa hadithul ifk. Ama nagyang kota kiyatampoy ko Aisha radhiyallahu anha, atimpuan o pamasamiya kasina. Ngayon nasunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, imisaksi sa so Aisha, na ang iya si saging kutwa yung maana namin itampuron. Akakong patagyan ka na natutulanon na si saging kutwa kaya kung bataw Rasulullah si saya maana na Bani Mustalaq, yung utapamili ang Mustalaq, na miyakataban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waid na adna miyadan ro kondulo na ng mga ansara sa mga muhajirin. Taman sa adnabi kasida wa na muhajir usu ansari emana taga Madinah u taga Makkah na so taga Makkah na lialisian so mga muhajirun sa pagitabangon so mamusu taga Madinah na lialisian so emana ng mga taga Madinah sa pagitabangon ayam ya resulta to na suma ulwan ng mga munafiq at yakin Abdullah bin Ubay bin Salul na misulid roong saya Peter yan na ibtatigyan ka makaumatan matigyan sa Madinah napakaliyon din natigyan o mabagar sumalubay. Saya pipikir niya nas kanya ni mabagar na yamalubay na surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasisagyang utaman na nakiyato kawin o Rasulullah kaya inituro ng unto ayat sa suratul munafiqun na sa mga sahaba Rasulullah na pendaridip sirang Rasulullah ay Rasulullah na ini kami ka. Kaya mana na puno nami. Ngayon na sa Rasulullah na daniyan sirang ruway man na izini. Para di mapagdaro, awag po muna o Rasulullah sa mga sahaba niyan. Paganda sututul, nasisagyang ko to, kaya ganator o Rasulullah, na bumiyanat sira na yamanan na minibulog gagawin, sabab sa agyang utama na kaya ganatiran, na ayaw-law Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adin niyang pakatatanggurin na sa kataw. Na yadi na di pakatatanggurin niya si sagyang buto masa, na sige niya Safwan bin al-Mu'attal. Na isaw to ko mga pipiya ko mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaw nga ro Rasulullah na para wad na pumangibaga ko mga sundaro, mga sahaba Rasulullah, naskan niya naman na miyakapan mo na kiawidan niyan. Si Sa'un kaya balingiran si isa Madina, natanto ay maano na piyakat tayo Rasulullah kapilalagiran, tama sa minibulog na gawin. Nagusirang mo duka. Initambang ito o Rasulullah, si sagyang ko tamaad na mga tutulang ko di ka pa kabibitir ay yung mga sahaba niyan. O riyan yan, nato dumika sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si sagyang ko to kailang kawairan si sa Madina. Si sagyang ko takiat ke Iran, na so Aisha radhiyallahu anha na miyagdam yan nagbakasong sa yamana na disil. Na sabab sa so Aisha radhiyallahu anha na yamana na makasasapang din sa manot, minituro din sa manoto so kinisugon si Gwama na hijab. Na so Aisha radhiyallahu anha na pagtipon si sagyang untaurat na ayay pikidiyon ay kikidiyan nun na adnang babalan na wala-walay niya na ipumbatog si sagyang kotwa unta. Naron makakaka dun sa Aisha radhiyallahu anha. Na anday kadagkairan na sumaasay nun na pagawidan nila nagyang kotwa Khawdaj yung tawala-wala sulkanu Aisha radhiyallahu anha na ibentadiran. Na upama ko ba kailangan ng Aisha asum sa desil na yaman asum sa desil. Miyakinang lanu Aisha radhiyallahu anha yung nakasungyan sa desil na si sagyang gutwa kaya sungyan sa desil na kay ko kumasoy na kaya milay niyan so
ara emanan na salay niyan, amiyadaon. Nakiyasuyan yan. Bibabanugian si sagyang kota dar pasyungan yan. Miyaka senduduno to si sagyang kota yang makna na dinagdingon tadi na nagamubanuga. Yang kota yang makna na kaya sendudian ro, na sumambu surah Rasulullah na miyordir sa malalakaw silan. Yang kota pagawid si ko, yang kota sulkan kakat na no Aisha radhiyallahu anha haudaj, na inawidaniran na yakapipi kay Rairanon na bundudun su Aisha. Sabab patigu Aisha, asya tigil sa giyang kutamasan na dapan na kauliti sa mga bai. Da kanaba tigil na yamanan na pamanang tatitino ka na ba mga laykakan. Kaya po mga ito at tigil naman na pukinami si sa giyang kuta oras. Gitigil na giyang kuta yamanan na maawi dun, miyaway si sa giyang kuta haudaj, na yakapipi kay Rairanon, na yamanan na bundudun su Aisha. Ini batu giranon, natiyon da ira naging kuta untaw Aisha radhiyallahu anha. Okay, nadi sagyang kuto, kaya to na Aisha si sagyang tadi niyang bubanug na salay niyan, na kumyasis ka na yung sagyang kuto adar pakakat na ng mga sundaro, mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na miya kalalakaw sila din. Nadad na miya nugu Aisha, bo di bubanug, bo na yaman na punanalo, saya miya pikiro Aisha radhiyallahu anha na numayaw. Kaya mana na may layra na dabu si daskan yan sagyang kota-unta niyan, na bayran kaswi. Si sagyang utaman na kagod na po Aisha radhiyallahu anha, initugubiyan so yaman na pumbong yan, na tiurog sa kanyan. Na ayamin na uniyan, nagyang kutwa sa kataw ko mga sahaba Rasulullah, piyaka tenggaw Rasulullah, miyakilala niyan so Aisha, kanaba niya milay para siyang sagyang kutawras. Ugain na miyakilala niyan so Aisha, ito so Aisha. Na si sagyang utakya kilala niyan, nagito so Aisha, na yabumiyatero agyong sa kataw mama, asyagay na Safwan ibn al-Mu'attal, na inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ito bibiyatero yan. Na si sagyang utakya kiyaturuan niyan roon, na minitol no tumaw sa tangilaw Aisha, na miyakan na uskan yan. Na si sagyang utaga pakanaw niyan, na dedo na ini uman ro'ya ki inya Safwan bin Mu'attal. Si sagyang kutwa katero yan, ay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na piyakal ko niyan so, ay mana nakuda iyan, na mikudaon so Aisha, natutoyo ka nagyang kutwa, ay mana na ito mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taman sa miyara utiran, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si sagyang unta kaya raw tayo si sagyang unta mga sahaba Rasulullah na miyay yung mga munafik agyang kuto dua sira na plalakaw. At totoyo kaniya naging kuto ay mana nakuda ako kudaan o Aisha radhiyallahu anha. Si sagyang unta kaya ilayran ay mana na sira dua sirambo na piyama ka lang kapiran aaya maana na misi sa lakaw sa ginawa. So Aisha radhiyallahu anha agyang kuto ay mana na isa ko mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugay na so Aisha na din yan oto yung nakatutukawan. Na isa niya makalang apon, ayaw dun niya guluan. Na so yung na Abdullah bin Ubay bin Salul, agito'y ulwan ng mga munafik sa Madina. Nagyang utag pa mga lang pa niyan, naadam pa na miyugupon, si ko yung na pwede po mga sahaba Rasulullah. Sa isa miyugo po na siya kiyot Mistah. Ayaman na pakiwata ano to. Ayaman na tingin minsan ano to. O tingin minsan. Ayaman na Abu Bakar. Tingin minsan Abu Bakar agyang ko Mistah. Ugin na pwede ko mga sahaba Rasulullah. Miyakatin sa kaniyam sa Badar. Isa pa na may surimanon. May pumakalang apon ko ayaman na mga mu'min. Na so hamna ayaman na pagariyo to karumo Rasulullah gitu Zainab bintu Jahsh na padiskan yang pena kumakalanggap si sagyang kuto yaman na kiyasi sa lakaw sa ginawa wa yaman na Aisha radhiyallahu anha lumiyang nga po to sa Madina at tutulan agyang kuto yaman na kiyasi sa lakaw sa ginawa o Aisha ugaid na so Aisha na dad na ba niya nung katawi si sagyang kuto yaman na diron di katututula. Ayamataan na kaya sa lakawan sa ginawa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasugya pa ko mo Rasulullah. Agusto yaman na Aisha radhiyallahu anha na miya sakit so Aisha na gibo kay pumuntal no Rasulullah di rundun sung
Na ibental yang pan nasarbu masalah niyan. Na yang mana na peliubu. Di pun pagkiti sa mana na kwarto. Na kaya sala kawanon so mana na Aisyah radhiyallahu anha. Sisa gyung dama nakapagkisig gyung utama sa namiya kay sa alungan, kay miya tiging utakesa kay to Aisyah. Namiya kay sa alungan napakasong sa disil su Aisyah radhiyallahu anha na inunutan wa yamaanan na isa kong mga sahabiya asya kay na Ummu Mistah. Inunutan yan si sagyang kotoa sungan yan sa disil na aya kaya sungiran sa undak sungan sa disil na gagawin. Kaya kabasawan wa Aisyah na di kami atiyan maliyo inunta buat tigyan ni gira kagagawin. Pananggilan no to, sabihan ko tayo man, ubod meeting mo sa mga dato. Ako di na yaman, nababukila yung mga dato sa yaman na mga bay. Tingin nagyang ko tamasan na da kami dapat mambubalay sa mga toilet, si yaman na mga balay. Baida tigin ang bubaal kami sa yaman na sungal sa desil si yaman na marani sa walay. Si sagyang kong takapumbalingira na pusinan sagyang ko tuwas yung wanyan sa desil, na minilampit agyang kutwa siya anong tapadiyan. Nang santa kinilampit yan, na minipamanita yan, agyang utawata yan, as si Mistah. Minipamanita yan, na miyanugu Aisyah radhiyallahu anha, na miya karatara tigin na Peter o kanan. Upama tigin na pumanintaan ka, so tao, amiya ka-atensi sa Badr. Kaya man na sumiya ka-atensi sa Badr, na sigurado tahu silang usurga. Sebab sa surah Rasulullah istaqatiru yan, wa ma yudrika ya Umar anna Allah qad ittala alaihim wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Ya makna na si sagyang koto ka pendari di pura Umar si Rasulullah kang bunuh niyan siya kay Abu Balta'a. Na tigo Rasulullah tinggal tigin naman ang bunuh. Ato na tigin ni geda kaun hay Umar aswallah na milay niya naging ka na mga taga Badar, niya makatin sa Badar. Sobra talaga to sa mama na Peter yang kira ng gulawlaan niyo din sa punggulawlaan niyo karin nila ang kuskan. Kau mana na isaw na miyakatin siya kay na Mistah. Giti ni pamamasawa Aisyah gyung utak pamaninta iraw ni inayan. Nasisagyang untakuan na piya guni agi na Ummu Mistah agyang kutuwa miyang gulawla. Si kukyat to kawiron wayamana na Aisyah sisagyang tamiyang gulawla nang untakabasan yan na la yarka'u li dam'an. Ayam anan na mauudu di dagyang kota manalo iyan sa penggura kiyan. Di sagyang koto kiyan na ganiyan nun. Na didem pa na yaman na turugon su Aisyah. Gaya na si sagyang kota yaman na kaya pa ko man yan sa walay na miya ko maumabusura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na datar no yaman nakapakataling uman yan na saramisi yan so Aisyah to na masusuayan na yaman na peliw ko. Na miya nga niron sa idin su Aisyah radhiyallahu anha akapakabaling yan si Kuyaman na walay wa Abu Bakar sumama yan. Na ini dinanon Kuyaman na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaw ta mapipikiron no Aisha na pagamadan yang kumbalalok siyan, wanto na ano nagyang ko Kuyaman na di matutula. Naguanto na ano na tindugon Kuyaman ang balalok siyan. So, kaya pakatali man yang Kuyaman na ama yan na Abu Bakar na inisa iyanon agyang kotwayaman na di pamanutulan agyang kotwayaman ng mga tao. Na isa minimum biyatero iranon na biyatero na yamanan na inayan tigyan na hay tigyan ni karitang na yaman na pakainayang ka. Kaya bitatigyan ko Allah kadad na tigyan na baing, ayamanan na kebubayaan no karuman yan, aad na yamanan na mga yaduya yan, abo diya yamanan na bayaran di pagumpong-umpongi. Nauriyan yan, nananamiya kagiyo sa Aisha, subhanallah, pamana na sutiso Allah, upama tigyan na sa mga manusia na pitatar irandunanan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabab sa miyat tiya dompan makataling umaswahi na dini ang katawan o anto no ano niya man na dito. Ami ang gulaw lang na pagki musawir si ko mga sahaba niyan. Na isa piyamang niyan sa musawir na sa Usama bin Zaid. Na ini musawir no Usama
Aswatigian suya maknan na darudupa ka. Na aya maknan na katawang ko atigian aangias kanyan si sagian kanan na maknan na dilo na yaman na tiro nagyang kanan na mga tao. Sukman suya maknan na Ali radiyallahu anhu na aya kabasan yan nun na aswatigian suya maknan na mabain na madakal. Kenapa atigian na maknan na badisembi rakawallah subhanahu wa ta'ala. Nah, weda tigin na isiingkas kanyan. Kaya makna na pupati isang kanyan. Isa panapiangan yan sa musawiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na subarira. Kita barira, nagito so talasugo ay gingutayaman na talasugo ito Aisha radiyallahu anha, auripan na pimaradika o Aisha. Nasa kabaw tumambu, ay layanon waya makna na barira, na ang yasu Aisha si isagyang kutwaya makna na minitempurun. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na langon na penganian yan sa musawir kung mga sisik niyan na ayam musawiriranon nagyang kutwayaman ayam ya sabutian nagyang kutwa da bayranon katawi sabuto yaman na namiyang gulaula. Na miyang usiyat kaniyan to sumiyong si isagyang tamimbar na piyang usiyatan yan sa mga sahaba niyan na pingunin yang kung mga sahaba aantawa ano kanwa tigyan ni tao a imbitira iniyan si akini yaman Abdullah bin Ubay. Para kaganakan yan, agyang koto yaman na di iniyang pamakalangkapan sa Madina. Si sagyang koto yaman na kaya pamangan niyang kiranon, napiyakataro siya na dati nakataw yakan ko pa pamilya kan na inunta sumapiya. Naguinaliwiran pa natigin naging kutamama siya kina Safwan bin al-Mu'affal na dati nakatawi kuro na inunta sumapiya. Dia tigin sulod tigin kuwalayakan abakan natigin na yaman abadipan. Tuminindig siya kina Sa'd bin Mu'adh. Natigyan na hay Rasulullah nasa kanas kami atigyan. Yamanan na mga lakoron. Watigyan na yaman na bapad ko pamilya Aus na yaman na buno nami. Nawatigyan na bapad ko yaman na pamilya Khazraj na isugu ukar kami yaman na kabuno miron na buno nami. Na tuminindig agyang ko yaman na isa ko mga pamilya Khazraj. Asya kaya Sa'd bin Ubadah na aya minitin bigyan naging kutuwa miyat kiyatagun sa maratabat ayaman na sutigtan o piyaman ni kakanam na aya minit miyakap maratabat kanyan sa miyakap girawa siya kaya kanya Sa'd bin Mu'adh amyamarap katigyan kaya pitatigyan ko Allah katingkat na yaman na mabuno nagudi nga panatigyan magagawang kaya man na mabuno Oriyan na tuminindig siya man na babaya kanya Sa'd bin Mu'adh asya kanya Usayd bin Hudayr na misya pas kanian mambu at tigyan na miyamukak at tigyan na mana na Sa'd bin Ubadah. Kaya tigyan ko Allah, kabuno na midin. Kamu na pek ka tigyan, adi mamawan. Sisagyang ko tagit miyang gulaw lang, na miyamanindig sa pamilya Aus, miyamanindig sa na pamilya Khazraj, na basirang ba naman na pumbuno. Pupulang, na ugay na sa Rasulullah, na miyapaka, na yaman na kaya pangakulan yan siran, taman sa miyaka, miyadagyan ko tayo na dilan di ka pupawala. So, Mansu Aisha radiyallahu anha, nagito ditutulan yan sa ginawa niyan, na din na yamanan na, parpo yung kuto kapunggurog yan, di din turugan. So, yaman na Aisha radiyallahu anha, sa miya makasaulan, na din na tigin na yamanan na kipedeng, ayamanan na kipedeng kumatan yan, ayaman na sapadeng busa baturuga. Niya kayo sa alungan, isagyang ko tayo yamanan na, kaganap yan din na pumakasaulan, namiyakaw masu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku Aisha radhiyallahu anha na miuntod. Nakadabot wa tigyan ulaw-law Rasulullah uban yan utubsu abo bubuntod kasarwo makasalam na pliud. Ugay na sisagyan kaya manan na kiyasuldiyan na ayamanan na miuntod sa kanyan. Asi koreano kiuntod Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bisaksian yan sa Allah yan na may syahadat sa kanyan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang ini na Peter yan, hai Aisyah. Sebenarnya tigyan na minisampay rakan manaya-manaya. Na awat tigyan uska, na baka tigyan angya si saging kanan tutul, na baka angya sangkaun wallah subhanahu wa ta'ala. Amayat man na tigyan ka baka miyakang gulawla sa kadustaan na tubat ka kwallah. Pamangani ka sarila si kwallah. Kamata na tigyan na suripan,
Na igirapikum pablian yan naging kutwa dusanian. Na orian yan na mitaubat. Napakataubatan sekanian wallah subhanahu wa ta'ala. Sisa kaya unta kaya naganian ko kataro Rasulullah. Na miyak petid na tigyan siya man nakapunggura o kaka. Dan na tigyan na bumagita kumbu yaman asad ka kaya manalo. Na diningilan ang natigyan suwamakan. Na Peter ayan ko Abu Bakar. Asembagang karang natigyan su Rasulullah. Na Abu Peter wa Abu Bakar na suati dia kena tigyan katawan. Peter unggu ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani aman diningilan suina iyan. Natigyan na hay inakulay. Nasembagang karakan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadatar mampu tu tigui na iyan. Adia kena tigyan katawan. Iisembagakan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orian yan na mito Rasul Aisyah. Dan sembagan wama yan, dan sembagan wina yan. Mito Rasul Aisyah radhiyallahu anha. Mito Aisyah, sa kanatigyan na bagwaraga, may ito ako atigyan ni Idan. May ito ako atigyan ni Katawi, kuya man na Quran. May ito atigyan na kapagabati akan si iko Quran. Ugay atigyan na ibat ko Allah, kamataan na sakan, nakatawang ko, amataan na skano, na miya nagiwagyang kanan atutul. Nataman sa miyaling ko mga ginawa niyo, na piyangin benariyo, agyang kanan atutul, na mata na tigyan na sakan na yapterong korkano, na mata na sakan na angya sakusan. So Allah tigyan imat tao sa mata na sakan na angya sakusan, na awatigyan mo yaman at tero akorkan wanan, na di ko niyo upangin benar. Na upman at tigyan iba ko yaman na kumpabli. So siya'y apya ka angya sa koron wallah subhanahu wa ta'ala, na yaman na pangin benar na ko niyo. Ayaman na nagiti ka tero Aisha, sabos agyang kutwa kaya baling agyang kutwa tutulan si ko mga pusuiran, na yakapi kirairan na bebenar. Nawati ko Aisha katero akurkan wasakan angya sa koron na di ko niyo perhatian. Na upman na tigin kumpabiliyakan na man perhatian ako niyo. Na swalla tigin nakatawan niyan ay amanan na angya sa koron. Dan tigin na mabtero akarkano ay nunta sudataro Peter o Yakob si ko ay amanan na mga watayan si saging kutwa kaya ko irang ko Yusuf alaihi salam ay inulogiran si saging kutwa ay amanan na girb na yamiyat tero ويمن يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Ibu tiga na yaman na tigu Aisha ipato tamabtir akan kanu sabar din amali wanag. Kaso Allah puyagnian. So Allah Ta'ala ipangnian sa tabang kugiiran ko di iran teroon o di na iperupairan. Kau yaman nagibuat tigini keto na kanapter ungkor kanu kasabar din na yamanan na mapiyang maliwanag kaso Allah Ta'ala ipanganian sa tabang si iko iperupairan. Oriyan yan napitero Aisha ako milida ko atigan si sagyang koto adar pakakad nang na miniga ako. Atigan si sagyang koto masa na di ko atigan katawan. Uba ko atigay na yamana na pakaangya sa wallah si saging ko tayo mana na miyang gulawla. Nagudi ko panatigay na yaman na pipikiran, ubad na ituro na ayat. Si kwayan ayamana na bentadakan. Di kanatigyan pipikiran, ubayamana na pa kituron sa Quran, pagusay niyan. Agyang ko to kapakaangya sa wallah subhanahu wa ta'ala. Ugay na tigyan na ayadi ko atigyan mandingan-dingan. Na ububuat tigyan sa Rasulullah na kailay niyan sa taginapan, aayama na napakaangyas na kurun wallah subhanahu wa ta'ala. Siya tigyan si sagyang kota oras, na damatay, na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na dun makawa si sagyang kotwa darbayan, da panatigyan na miyakali o si sagyang kotwa kumakadun sa walay, na tama na tigyan sa initurunan, tirunan, piyakit turunan, sekalian wallah subhanahu wa ta'ala sa ayat siya tigyan si saging kotamasa na yamanan na manananggaw na piyangangatingan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Na orian na tigin wa mana na kiada gyang kaya pasada gyang ko tayo mana ka pembati anu Jibril kaya toroniro na man na Jibril sa mga ayat na orian yan na Petero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya mana na Aisha asumisi nga sa Rasulullah abshir ya Aisha baka piangkat tigin naman na ginawang kahay Aisha so tigin sa Allah na sabnar ayaman na piyakalidas kanya nun sabnar apiak angyas kanya nun orian na tigin na Petero ra kanuin akan atin tigin na sungka ko Rasulullah nagukaw na yaman na panalamat na Petero Aisha radhiyallahu anha ibtatigyan ko Allah kadiya ko ron natigyan sung datigyan na yaman na pudi na ka na inuntas wa Allah subhanahu wa ta'ala askan yan natigyan imiyaka ang yasrakanun orian yan na yung kayaman na ayat ay nitoron na siya suratun Nur yung kaya katiru Allah innal ladhina ja'u bil ifki usbatu minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum mata natigo Allah subhanahu wa ta'ala asusiran amin taling umayra nagyang kutayaman na tempo na sagurumpungan na pederkano na baniwat tigyan pikira ibarkanwanan marata kena kagianan na mabiarkano umanat tigyan ni isa ginawa na apadikiran na bagian yan agyang kutwaya makna na kadustaan walladhi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim submanati wala sutaw askanyan minggalbok sa kapakala agyang kutwaya na issue yung kutwaya na tutulan na bagian yan agyang kutwa siksa albiyamala at ito agyang kutwaya na mapipikaro sa agyang kutwa bagian ng sulot siksa albiyamala nagito siya kin Abdullah bin Ubay bin Salul kaskanyan ipupakala si agyang kutwaya na issue Gitu surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayabu apyakil pedan yan abu pyakil pedan yan nagyang utami alitan no kagi si Mistah agu siya gyud tayaman na hamna sabab si siya gyud kotwa suguan wayaman na Quran agyang kotwa sutawal tempuan yan agyang kotwa man na pipiya na yaman na kelpedan sa yaman na walupul alped na oryan yan na dapat na terima na saksiyan gina niya man na ayat, mga ayat, malagyan na mga ayat. Nagitipo na niyan, ay nituron wallahu subhanahu wa ta'ala, sa pianutulian, agyang kutwa kabubaliyaman na Aisha. Asyap, yamanan na pindira, masisiyap yan na ginawa niyan, angyas, isagyang kutwa man na initempuro, nagyang kutwa mga munafik, na pagkabatiyan na nan, yamanan na taman, sa maaadong panaging kami na Quran. When naya sa balakon na sumanga Shia na isad na yamanan na pinakapagkararangitan ni Ran ataw si isaging kaya dunia na su Aisha radhiyallahu anha. Taman sa yamanan na diran imbabasagawi programa. Saya buat programa Iran ikiraman utamiyat taling umang. So waktu di gawi yakyawa patu Aisha radhiyallahu anha na diisiran na yamanan na kelami-lami pedirang kelami-lamian naging kutwa diirang kapamanintay ko yaman na Aisha radhiyallahu anha diirang kapamanintay ko Abu Bakar diirang na yaman na kapamanintay ko yaman na Umar ubadig yung yaman na mga tao nagina ni mga tao ayamanan na pisasaksi ang sira no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayamanan na mga tao ko surga Isam yang ulaw laro na so Abu Bakar radhiyallahu anhu na minisya pa iyan asyaki na Mistah nang gunakan yan gusto sabab si sagyang kotoa miyang padaskan yang pandayaman na mamakalangkap si sagyang kotoa na tutul na inisya pa yang ko Allah ayamanan na gunakan yan gusto ugay na inituro nagyang kotoa kataru Allah wala ya'tali ulul fadli minkum was sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin al-aya manasiko kinito ini dia tigo Allah pasapa so mga tawad na mga kakayaan niyan o di na yaman na nakaluagan niyan
abairan di bagi yang kota mana mga dadas giran. Na orian yan, nangunta kapusan nangunta ayat at wallah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Baniwat digin di kebubayai ya karila irkanu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasu Abu Bakar radhiyallahu anhu na ya bumini sembagian na kebubayaan na karila naku Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya mana ini kaswinian aging kota din yang budikang gustwi siya ki ini ya mana Mistah ayam mana nawata ya gitu aging kota baik kagi au onutanian siya mana Aisyah radhiyallahu anha ginan ya mana makam patatutulan di sagyang kanan nagyapaka lidas wa Aisyah radhiyallahu anha di sagyang kanan ya mana binitempurun sabab saya mana na makapataging oras na naditano pelakayan mamanutul lamun na ino kay man nabatano kasumpati mamanutul si kuya maanan na kapakatuto na tano pero man insyaallah wadang panalamba ko mangumortano sa mga padama na para tubuan o Aisha radhiyallahu anha sa tano butawi sa diyangka wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.